ابتنت ماه هفتیه که دل پارێزگا دووکێ چندین ریدانên کوشتنê peyda bûyne. 8 kesan giyanê xwe ji dest daye û 2 kesên dîtir jî birîndar bûyne. El ser van rîdanan jî polîsên parêzgeha Duhokê kongrekê rojnamevanî da ragihand ku ev rîdanên peyda bûn ji egerê kêşeyên civakî û xîndarî bûyne û rewşa Duhokê aram e. اف حالتين جواكينا حالتين كستايتينا حالتين دجمندارينا حالتين قضاء وقدرنا الفدر كيف انا اف جمارة زور جهه داخليه هاتنا كشنين بل ان حميزان الحمي دنياي كشنين تاين فيغافي الدهوكي بترش مليون مروفا يجين الفدر كده اكيد اف قضيه هبن لو ما اسخل كي بارزغا دوكي دنيا دكم كو هیچ جریمه که منظم یا ارهاب یا تروریست دوکی دانینا. ڕێڤەبەرê polîsên parêzgeha Duhokê jî nava şerît ku hebûna çekî destê hevwelatiyan da egerê ku rîdanên kuştinê zêde bûn û dibêjît dî fermana Wezareta Navxwe pêtiviya hemû karmend dumahiya dewama fermî çekê xulcihê karî bi cih bihêlin. Dîsan bêjît el Duhokê 7 sedê ev biryare me cêbecê kiriye. وكو برنامج وزارة النقل كو هر بنجاهكي بوليسا هر وحدة جريداي بوزارة النقل فرمان أمر دركتي كو مجبها بالجمع وقت كارمنت أركي خلاص ببد أوي سلاحي يعني أوي تشاكي تسليمي مجب بكتب شماله نسبة ما دهوك هفته الصدي حتى 8 الصدي مجيب أجيكريا من بيزاين هنا جناب وزير النقل الجل وزارة بيشمرجي هم هنگیه که باشه دراسته که باشتین لجان درست کردین کو امبیشن کو وزارت ناخو وزارت پشمرگی چک نمیت دست پشمرگی وقتی اتماله کو مجب وان میان درست کردنه چالاکوانک جید بجید اجبلی هلگرتنا چکی و کشین جواکی بابتن آبوری و کشین درونی اگرین دیارن کشنه خو کشنه نه کو خلک اکشنه چاری پنای بوان ریکات بن وەکو چارەسەریەکە شاش. هەکەر ژیانۆتە بەڕتەنگ بوو هەکەر پارەیەک دەستێتە دا نەما هەکەر کابرا چوو ماڵا خو شەرمزارێ ژنگا خو بوو یە جیرانێ خو بوو یە میوانێ خو بوو حەل دەبیتە چە ئەس نابێژم حەل ئەوە خو بکوژیت بەس دێ چکە چ تشتێ لوی نێزیکە چ تشتێ بەردەستێوی دا ئەکو لڤێ ئەزمێ خلاص بیت vê شەرمێ خلاص بیت چیە دێ ڕابێت خو بکوژیت و ئەڤە خەلەتترین حەلە یعنی ئەس بینم ئەڤە نە حەلە بەس چ بکەین یعنی زۆرۆفیەوە لێ هاتی وەضعیەوە لێ هاتی حتا vêgavê ئەم نەشیانە دەستگایت ڕەوشەنبیریên فکری نەشیانە وسەخ تەوعیە خەلکی بکەین کو هەندێک حەلên دیێت هەین. پێشتر Duhok پارامiyet hatan yasîn lêlvandumahiya heftiyane yan jî rojane deng û basên kuştinê û xwekuştinê belav bin. Ev ê çendê jî hevwelatî dilgiran kirîne û bi gumanê xistîne ku êdî rewşa Duhokê wekûberê bizivirêt. Amed Brîfkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Duhok.